Ya vatalo fatu nefia fil sofaman malo Yesu Kristo tato maftanga ya vatalo fatu ila to elo bawo mail tato asala launga ne fia fi lungo internet. Yeah, welcome and thank you for tuning in with us tonight. Yeah, ola fia fine la tato talano le tatalo ole tatalo prayer. Prayer is extremely important. Molo lango le tangata faola ina mo tangata fia ile tua mo tangata te tonu ile li. So prayer is talking to God. Prayer is sharing your heart with the Lord. If you fail to pray, you will fail everywhere. If you belong to a prayer ministry, you need to be a prayerful person. You don't just turn up and be in a prayer group and then you only pray when you come together. Prayer must be a lifestyle. If you fail to pray, you will fail everywhere. You will always fail. You fail everywhere. Everyone must be committed to prayer life. A prayerless Christian will always live in the flesh. So se kerisiano la violate talo, e on la fale king wanga ia. Because he doesn't understand the mind. Remember we've talked about the mind of understanding the mind of Christ. Prayer is one of the most crucial times for you to understand the mind of Christ. It is when you get on your knees and talk to God, that's when you begin to understand because during that time he will talk to you when you are praying. No man or woman is greater than he or his prayer life. Le mawalunga la wala utalo o le mawalunga fo ngala walu faleanga. Ya mala malama le leia ele mafainga over lunga la walu. O ile ai la lo ilo prayer life. Mawalunga la prayer life o le mawalunga fo ngala walu. The higher your prayer life is, the higher you will go in life. A man or a woman who is intimate with God is never intimidated by man. A man or a woman who is intimate with God is never intimidated by man. So se kanga kala vai vava le lata le la maftanga malea tua. Koe e whawhawhewhea o e sisi. The more time you spend in prayer, the more bold you become. The less time you spend in prayer, the more you will be intimidated by man. Revival delay because prayer decays. Wa toina tupu le whaolo la ina. Ona ua pēle ka karu. E tō malama foi ole TNA pa ole me mafuai ona relation ministry ole prayer life. Not only I kokongo le prayer ministry, but the whole church. I tell you, ole menyo te talo, elise me faingo fie. It's not easy. Not easy. That's why people are so inconsistent in their prayer life. It's not easy. I mean, you have to make a commitment. This is a commitment, and this is a sacrifice to get up in the morning and pray.
O le ko ke la isi prayer ministry e ko kongo le prayer ministry ai se se kakalo. Kuse ke pisi ai se me mau lo vango e fa isi me ai le mau mo so vango e kakalo. Look at Charlie, you need to start your day in prayer. You need to discipline yourself to get up in the morning and pray. For me, I pray early in the morning. I get up early in the morning. For le alo le vai ka kaunga e ala le kaya. Ko mitlo kai mikialo i ka kalo le atu. The secret of praying is praying in the secret. The secret of praying is praying in the secret. Ele me ho le fa ba i mo hanga o e ka kalo. No, the secret o le so se me ke la fililo. Na o e ai male atu te ro tal no. La o ke fa ko ke le o prayer ministry le e ka uri ka kalo kangaka. And that's a reason why you're le passionate ma pou kangaka. Amen. Kako prayer ministry ke u kako belong the prayer ministry I say hasa e ka kalo. This must be a constant thing every single day. Every single day. You get up in the morning, you pray. It's a must that you cannot avoid doing it. Luke chapter 18, verse 1. Jesus said to his disciple, pray always and never give up. Lucas se fulma valu fai mua ma Yesu ia o tou te talo aua ko ke give up. Aua ke fa vai. O te vai atu te o ke le isi kai o ke ala I fa u ke fa longo ku kingo o fai mai o kingo ka o ko ia lo e moi. Fai mai o mafofo fai sau malo longo e le va. Fai mai o loko ku I lunga sepi au e ke fa vai. Ki ngalo ka fa longo ku luka le va tu fa longo la alo. Anga ole siga se I longa la va o se me ho fa pe o le la unga pe ku lunga pala sa me la pe yo la ngol kalo fa solo ako anga pongi fa solo ako. Eva yo pray in season and out of season. When things are going well, pray hard. When you are in trouble, pray hard. So you pray every time. Efeso 1:5 Paul said, be persistent in your prayers. Be very honest with yourself. Who prays every day? It's a must that you get up and pray. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Paul said, pray without ceasing. So, it means that in between everything else, you pray in tongues. I find it very powerful. Whatever you're doing, whether you're driving a car, you're cooking the food, whatever you are doing, you are praying in the Spirit. Matthew 7 verse 7, Jesus said, ask and keep on asking. Ole verse lea. Rai o tali tonu a uia le powerful kera le mea lea. Ia e ask le atua. I asking afa pea umal kausanga like ask le ask pea. Keep on asking. 1 year, 2 years, 3 years, keep on asking. You never know when the Lord will move. Sometimes it takes a long time.
I tell you another thing, ele ka kaunga misi lau consistent lau prayers. Oe marau whangau. Oe marau ainga. Kasi lewa inga ka kaunga consistent lau prayers. You know, I tell you, the see mea, whaile tate whanau noa, he said, o whaife au o lo involve le ngā ruenga. Ma tangata o lo involve le ministry, ai sala lau kasi lang whangau. It's a sad state of affair. Something is not right. We're praying for everybody else's need. We're praying for the needs of the church. But something is not right. If you know, na e tamo faila ia le ke kakalo I pere mena. Auange e malo loa. Keep on asking. I work for everyone. No vatu e te tau le fesom ta mua. Na ye te talo nai. Le te talo lengo ufa ki o kou e se le yu ngai e ku ia le ngor kaka. O te talo langa. Ea, o ulema na tō o fia nge kausanga o ke ku ua i ngoa a inga te itasi uru ngā li te itasi o le kalesia. Every day, among my every day. God is my witness. And this is not boasting. I insert you and your wife and your children in a yurunga consistently every single morning. Every single morning. And never stop. Keep doing. You know, if you're seeing here the worship center worldwide. Because I know, ole makwa I crucial kala ole mele mai Paulo. Langa le upo tu spai ve mai your word is settled in heaven. Your word will never fail. It will never return void. It shall establish and accomplish what your word was sent for, because God is ready to perform your word. Avo malal me ka u ala le esel ta u tele tato. Ya ulava ka u ole mele o lo mala le power le upo le tua. Le power la ngol upo le tua e fa nganga ki ka kalo ai. So powerful. Prayer brings an aroma before the throne of grace. Prayer brings the aroma smell before the throne of grace. Ke mga ala su e umato tu si ile Revelation whaalinga I lima whai upai walo. So mai to tu si ke mga o ke oe ya mala malama o lau te talo le whai. O le mea manongi lumo le atu. Se su ala ia whai tau mai se wha sa mua wha mole mole. So mai ia le just na papa o ndo o leo le fa tre ile to o fulma to fai mo se ma moi. O so fila so male gitara male du o timu ne melongi mo sa ia la wa ia. Si whai kau mo se wha parang i ngai. And the Bible says, and when he took the scroll, the 4 living beings and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they held gold bowls. They held gold bowls filled with incense, which are the prayers of the saints. But mela olai pa o mapuno no. Me ola e fa ma to ina lusu ma fa ilumo le no fa li awala ko mele fa ola u la to lima le po ave ma le po nga la tu mulia I mea manongi ola le mea manongi ole tatalo ala upai olo no winga la e koleki le atua kakalo, because the prayers of the saints are it's an incense that brings nice smell before God. Kasi la lea whai upu e makua ngake encouraging ha o ke ngofo runga.
I needed to bring the sacrifice of nice aroma before God. Because anytime I pray, I know that the prayers of the saints will bring an incense, the aroma before the throne of grace. Ya tato mala. Ka ua ke lo ko. You can imagine let's say 1 billion Christians in the world praying at the same time. You can imagine the smell, the aroma, the incense that comes before the throne of grace. Because the prayers of the saints are coming before God. So the tauna ongo sai mai fa ma losi. Wai oko ele fa pe nga ole ngau ka ko manga unga linga ko kakalo. Tati te talo ele nga ka ke minister ele atua, a tati te talo ya inga ia kelengi me manongi e au mai lumo le no fali. We pray so that much aroma is being presented before the throne of grace. No fomo mafau le ka ua ke le ole ta talo le fai ka ngaka o le atua tangata faola ina. Ma le mea le tupu le langi pe akakalo le faola. E le ngaka la fa manguia o le atua makali le atua yo mana onga. Ala wa waku le mea manongi lumo le atua. You can imagine na pe ale ka kalo ngaka. Ola me ku le si aroma. Ola le mea la ku le pou pe ale si ka kalo le faola. O watu foi lea te o tou wha mole. A ue ke wha ku uro le lava. Ke kau ke pisi uma I me whai. Ke le me kau ke pisi ai. A uange I whaia me ngā ma excuse. Ia wa uma foi lato sang. Sorry ke le avangoa. Sorry ke le avangoa. Sorry ke le avangoa. Sorry ke le avangoa. O ia le la wha moe. Ia ngā alua ala ia lea wa pe wale angi si o mai ia ke ia lea wa maua kua ma pe a kua ia o le ma koe whakamala. You cannot do that. If you are committed to the prayer ministry, you must do this. O ai e whamangui ai, e leo kanga kala e lea sau o e lea. Ama whonga mai, o lau le tēna, o le whaali mai ngai lea tua, mako hai e disrespectinga la vale ari. You should be responsible for your responsibilities. Amen? Ia, ko anga e a menge ai o kwa ringi kau sanga we, e ke excuse mai ha, ko anga e a menge, ma ngai e io ko a menge ai, ke lea vangoa. O vai tue te oto, e siri kako fioki whaisa. A fa pela ke mai si dia no so ke oki e ke oki ai fa mai o fenga oki ngau ki for sa mai oh praise the Lord. Ya o ki nga sin ka mai me ke le o ma fo lo vai e ke le ten o ya it's the values excuse is to say I'm not well. Well, the best place to be when you're not well is here in a prayer meeting, not at home. Se vanga wa makpongi ave le pina se ma ia pe o la nga ku le o ia wo mala wo understand. Fa pe le ambulance. You have no excuse not to come. Ole lei ole ma popo ole lei nga ole maftanga. Fa pe se longa fa passe pongu la lo vai fa ko mi ngoi le anga kele ko le anga va yo tanto uma e kau ke accountable le tu le asol fa masinonga e le fa masingoala ka ko kau ke o se o ai fa masino tato e au menga fai o fe a mate fa masinonga le tu o le langi po ka po e a mate e uma lo ngalu sikiang o la le si meso nga alu si tianga o la le si meso o tato
O le whamasinonga o tātou, e le whamasinonga e alu I se ori, o le whamasinonga e a, e whesiri mai le atua, what did you do with what I told you to do? Me ngā le wha mai le akua, I found David, the man who understand my will. Ya, iere li. Mole wha malo no si wha ma popo le prayer ministry ni tausanga. O wako ke wha vai vai. Prayer refreshes you. O le te talo, na te toe wha pēnā, na toe a maile si malo si fau. Prayer refreshes you. I've read in the Bible, and I've noticed that every time me umainga minister Yesu itangata, he will minister to the people, and then he will withdraw himself, and he will go and pray. And then after praying, he comes back refreshed and ready to preach again. So I've seen that in the Bible that Jesus will do this repeatedly to refresh himself. Ko mau mai se malo sililo. O watu la o lo le vale ka ko mau e lo malo e le vale mo e akilinga e vai vai. Ya tanto vai le o pole tua. Mathew suma le fafa e pasuru vale lu suma le tolu. Ina o mo na fanga Yesu le lima feta malo loa e le tauri ai fa fina matamaiti. Then Jesus went up to the mountain to pray alone. And when the disciple got on a boat and crossed over to the other side. Na uma o leo ke whapea. Ka kaunga malo la vanga whawhanga ka ma minister ka whapea. Oh, I'm tired. I need to go home and have a rest. But not that so. The Lord Jesus, after feeding 5,000 people, and he went back to the mountain. Jesus was so busy with ministering to the needs of the people, and then withdrew himself to pray. And then verse 16, but Jesus then withdrew to the wilderness to pray. Mark 1:32 to 37, after Jesus ministered to the needs of the people, and early the next morning he went to a lonely place and he prayed. Jesus went to pray to refresh himself before ministering to people. If that is what the Lord Jesus did, then I am believing that Jesus did this to refresh himself and get ready for the next assignment. Olo kalo, ele o sengaluenga, ole refreshing. When you are tired, the best thing to do is not to sleep, but to pray. Ya ele va pe hole o tai hole lo ka fa vale. Le ya ka lo ka fa vale wa ele le vai lo ka fa vale. Ya wa over lo ka fa vale. Mai mau kai. Ai va pe la ke tired o ngol ngaluenga le tua. Wa e vai le ngaluenga le tua. Wa kele por kalame le lo ko fai wa kele ngaluenga fai mo le ngaluenga le tua. You know what? Go pray. When you're tired, go pray. Ya va la vela vo isi ka ka fo ile e ka aka o le va. La kulo moe. Ya ke vai fo el masangis ka. Eat, sleep, work. O lisiaso, eat, sleep, work. O lisiaso, eat, sleep, and work. And then o lo lesa sa, we sa uroma ko ifa ma popo le lela moi ko ngol falsa le faide loku. You are disinterested. You're not interested in the spiritual things. Wale ai so ngau I me fa le nganga. Wale ko ngau loko ngi me le ku. Au le ki aka o faku. O va ai le worship le tsika ka fa tama. Praise the Lord. Ku se ko ko le si mo apelo. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Mangaya makam ko fa o. Praise the Lord. O le ki fa apelo mo. What is this?
What is this? Praise the Lord. Praise the Lord. The only thing I saw was Makwa disinterested, not interested in what we are doing for the Lord. I kerola ma fu le menga umma ya so ele ai maselo ma fukanga maleto. You will show that on Sunday morning. After much time with the Lord, you are a lion on Sunday morning. After no time with the Lord, you are a duck in the morning, in a Sunday morning. Melanga ke vae, e se kanga kai lako excitement, makanga fo e ngofo pe kanga la fioki. Awa umal vaia so le ai maso kai mi male tu. Ngane saulo le kai lo sa. Ali mai me kupul va so ko. Ai ma fuka le tu le va so ko ke saulo kai lo sa. Not only that, you are excited, you are ready to take on the world. Very sad. I go, if you are a leader, you better be a leader. And leadership is not a title. It's responsibilities. Amen? Prayer refreshes you. Get on your knees and pray. Get on your knees and pray. The more you pray, the more you become strong. Amen. Never get tired of praying. Never get tired. Don't get tired. Why you? I moe paioki. Kere koyala ke moe ya. Koa manga ya moe ya. Ke le ko mingoi. Ai palasi e ro ko lo pusoki. Ya ai moe fa solo akoa ya la ya. Ai le me lo moe fa solo akola ke ola e ko moe fa solo akola e oki. Le ai me se me kasinga e o nga. O le awal kere lo fialu ai umre e nga manga va. Alele e fai finga ngalo le tuanga ko mai fai. It's amazing. Isaiah fasul todu fai upelu sumalu. But dear friends, this is God speaking. Dear friends, family of Jacob, you refuse to ask for my help. You have grown tired of me, O Israel. Se ve kau moi fa Samoa. Isaiah fa todo foi o furu. O ele bala au mai tia o ia ko foi. Awa o musu ia tia o isa va e lui. Yeah, ole musulanga sa fa Samoa. Alfa palangi fa mai you have grown tired of me. Yeah, ko nga sa alfa Samoa. But here's what the Lord saw here. The Lord saw that his people refused to ask for help. I found my were grown tired because they don't want to. They didn't want to. Why you say what can they lie there? Yeah, they lie to see me what can they lie there? Yo la le lava so le fa fenga le lava me nga fa ye le tu mo ka ko anga ke le lava mo. And some people have grown so tired of the Lord. O isi anga ka la ko adi jo se ko le lava fu ko le lava lu o kai lo ala isi so ele mele o le failo sangi nga le ka u le o mai de lu a wo lo le ya e malonga e kausami ia e fa pe o kalela va mala male tu ta vai ya ko ke ala ko le attitude le wa kumwa ngi usila o e kale sia se ko mo se kale sia lu ngi sa ngi ngala sa e fa fo me la ko o mal fa mai le tu ya ka ko o we kelela va o ke le lava o ke fia un ka o ke o ko le lava va
Le vangoa le ko ka ko me ye fai wa makul ma singa ngi ka ke fa pe nga ka che chawinga. But we will always have two services. Let's not copy what the world. Ke vai mira le la langi ni mele. E o ngwa be our pleasures is more important than God. Ya o be ka le ke vai la o le ke lo e kale si o le ngi chawinga fe le via. A se fa ya ku ia la ko. E tasi tatu sa. Ya la wasa, ya la bela fia el caso sound. Wa kula vangoya tato fa pera fa yesau. Family time and stuff like that. But awa ko ke fia pa fa ko kasi sound no. Ya e fa ngoa pe I miss time with the Lord. Awangi kako fa pera. Ole fa fo me to le me piko sili ngo fa fikai e la fa longo tu plan el malo Samoa fa tatianga el pal mia le wene ko fa fo ile tu no ile me nga masani awa i lo a ku langa ho ye Samoa pe alu walu ya fa pe le me le we ya le la ola fa malu ngir ku la fo e sa ko ka kala se fa lo ya so sa e sa aba fa fonga mai o le mele wo mai au singa malako culture life ai e alu fa solo ko pising sila sa o nga mai le e mino le au singa sa mo e o nga singa sa mo a fonga mai mele no fa te to a nga kali le tu o talo le o fa ngalu e mai le tu o pa mi o sa mo o wange ke e se ka ngaka. I am sad to see o ko kelo tangata te ya la wo kilo mela la walu kausanga a ko fa ye le anga poni so lulu ai fa hi fund talo every Wednesday I ka department so le malo. Now tell me, when in a history of Samoa fa ise me fa. That's what you call the Lord God answers the prayers of the Christians. Be wala nga le ya ko fa longo mai ya. Nga o kele o fa kamala e o kuri le. Fa longo mai. Ya o me yo vai o mai mo vai. O ko ke o si me ai alu vai. O le me yo vai o mai mo vai. Anga ole atua a o nga saule atua ke fa mala lama se me ole kali le ngale atua I kakalo anga e lefa pe kasi ya so nga kakalo yo kau sanga ko ma fia aso te talo le atua ali mai lona fia. So never get tired of praying. If you fail to pray, you will certainly fail in life. If you refuse to ask God for help, you are not going to get any help. E ka kauanga e mai o lau mangava ke whaalongolango I tua. Amen. O lau ai a whaalongolango I tua. O le kokonginga o le koufale ke whaalongolango I tua. O lau ngaluenga e ke whaalongolango I tua. E ke whaalongolango I tua I mea malava. Au lava ke e whapea o lau malosi mau ngaluenga. Me wena ileng o whate to vai. O kako ngaluenga ele o lau numanga I le ngā. Di ai. O wongi whasisea o sa kangi. Ke o whapea, o leo ki whainga luenga. O whatu leo tale le seri inga, o lali li meto te leo lo te whamai, o ia, lau sunga e kukongi mako pili la sa. O whakua, kalo whae. Wai mga kua o lau ngā luenga ke o lai ma mangui ai. E le o lau ngā luenga ke mangui ai, le ao le kua ke mangui ai. Ya le ango kaka ia ngau mai sila mai o mako ngaluenga mako mai aki nga e mako ai nga le la wasa ai nga isia e le mea nga ke mangui ai fa mole ke le fa kula pe au ko fa ngaluenga alu ke fa ngaluenga but that's not your future. Your future is in the hands of God. Yes fa ke fa ngaluenga but understand this au wangi fa la lave le vala au le tu lo o la ngaluenga ke o kilo uma lo ngaluenga o le ola fa va e fe sidi ai le ko ia ke o po le ala u mea nga fai
I lau wala au ia te oe. When I heard the call of the Lord to serve him, ia ia la unga luenga. Sau ele haisi ko kongi ele lope pa whenga mako wola. You know, ele lope pa whenga ko kongi le whai. But when I heard the call, I left. Anga ngō ula ngonga mai le atua, a whai mai sepi, ele o launga luenga ke manguia, o au ke manguia. Ngā wheo la le atua, he never fail. He never fail. I left without no money. Ngā kai mi kako loku le eise, ele ai ma se mea o se kā lai, le ai ma se kupe, o le piango ma le pele si ai ngā mea ki ai mako hoa, ma le piango ngā. O le piango ngā i kula a koe whawewele, le piango whako aola, me si ango ko le piango. We lived on Papua more from Sunday to Sunday. Ai ngō, o le situation ma ko through ai, ai ngō ulango ngā le leo sepi, ele o lau ngā luenga ke manguia ai, o au ke manguia ai. Ele o lau ngā luenga ke manguia ai. Na nā taimi, kusa o lau kongi umai a mako mea uma, kongi i whale, kongi i mako mo kesi. It's good man, it was good pay. But when the Lord said, sepi ele o lau ngā luenga ke manguia. Alau kia o kong. Awangi e wha moe lau ngā luenga ke manguia ai. Ele ai wha moe i lea kua. O le ngā luenga e wha o ngā i lea kua. E kusa whai pele i sa ngolo, e mimilo ai lea kua le lalolangi i a manguia oe. E po le hala mal me whenka, e mino ai lea tua le lalolangi e waku. Waka ki kia o mamai mea, ngā langa whaka ki kia wha pe ngā i lea tua situation. E ngā i a manguia i oe. Ele pupu le a ao le atua ia kākou. Ele pupu le a ao le atua. Le ango kāka lai, wālanga whape la, laka ke le ma whaingoa lako trusting a le atua. Ia lau mea whai, a uloanga i class, o mākou e roster mako kiuke, roster le, a whape kiuke pō, o isi aso usuri kai hola sā, ele o ke le avango. Kelea vango le sa, yo le kelea o sa, o kelea vango. Ya o kelea vango. Ya ngai o walu lo, o fa ma vai mai le me sa uye. A wala o kelo e class ma le lo, ele me fai ngo le sa o lo ko, o ve ve. And that's a massive cry. The more sacrifice you pay, the more pay you get. O lolo ia le mea o le bureau la e ke pune a oilo ai fia whainga luenga e avangoa ala whainga luenga. O le lave, e le isa holiday pay. Ia ngā langa o alue mea, o ke le fia alu e o lo o kāle mea, kuri au kilangi le sipo, ia o walu kai milo mua le sipo, o walu green nei le sipo, kuse ave solo o whapenga, ia o lo kai kai le mea, e se vale mai ka ki alu e le sipo e asa. Yeah, but I had to do it. It's the only option available, right? O le mea langa o whai au, milo mai la unga luenga ia whikau i la au nganga i lea kua. Ai leo le milo ako au nganga i lea kua e wha whikau i ma la unga luenga. Au e ke whai le mea ngā, ke le mangi ai. Milo uma mea ia whai le whina ngalo lea tua. Ai au le milo ale loko ia whikau i ma la mea lai whai. No, lo ke whakia ki o kou loa le au wala e wha mangui ai lea tua gangka. And when the Lord answered my prayer, he gave me another 7-bedroom house. Okay, ele pupu le au le ko. Ele pupu le au le ko. We paid off this place. From nowhere the Lord helped. Me au fa ko au ko ke fa lango I ko ngaluenga. A e lo e class lango ngaluenga, male au nanga le tua faili me ke lo e ka fa. And we had lunch today with somebody else, a very nice Christian lady. We were just sharing about giving. And last year's split, she gave $32,000. Aolanga kalanga fa mai mea ilana au nanga ile tua malonga loko ile tua. We were so amazed. We were amazed because o testimony singe yo ki ngonga o me o kako luai e wekle mena familia tua e sa o hale tua ele ve pelo le tua e kako pleti le na fainge ko sanga le kenge ele pe pelo le tua kako
Ele va pela o mimika mai si to fine. No, she just share olanga testimony. Enga o kau fai mi milo uma mea e fa kaui male akua. Ja, kau kia le mea fai le atua. Fa mai, oi pastor, I know the hand of God. Ma kau kia le mea o fai le atua. Ale mea lau te whatua elewa. O le ale mea weka isi kangaka ele weka aka ika ia. O le tau tinonga lakangaka. O le ale mea o esela e ofa le atua lakangaka maka ika. O le ale mea o le kupu aka ika. Something is not right. We have not moved enough in order for God to move in His mighty power. Nga la ka ko ho le ngal kupu mal va ve. Kai nice o ia. Kai nice o ia. Ku sa le mea ko ve ngal maka le me fa ia. Wow, kupu mal miracle. Oh, kai nice. A mais se pati le leva ya paki. Ku sa le mea ko ngal paki ai miracle se ka. Ala la ko sile. Ala ele me o le sa we sa ka miracles. Something is not right. Ele fa ku au le tu. Fa fo mai ele ulangia le atua o le mea e te luluina e te seleina. E ke le lulu se me ke le sele, a ke le sele se me ke le luluina. O le mea la so mo o lo nga o I fo le manga o le sikanga ke le ko ko so mo manga. A wa ya lu o le mea la nga ka o le nga o I ma le fa mea. Ale la fatu lo tale walam wala nga maka I fa mangui yang nga isi kanga ka. O le vanga maka nga le fa maka la o me nga fa. Pe sui ro ngo ya maka. Ma lo mata. Al mata le me nga ko le fa. Amen. God is encouraging us to call Him in prayers. Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer. And what? I will show you great and mighty things. So le lo ko fa au ke fa lango lo malosi. Au ke fa lango ya me maua. Au ke fa lango ile me maua mai alo ainga au ke fa lango I mea nga. Ele lei nga mea ka uma fai ka ko au ke fa lango I mea nga. O ke fa ke pe ale emo le makale o eso mea nga. Bea ele malama o le hope le ka ko o le atua o le ka ko hope ele o mea ma fai ka ko fai. Man, I wish that we understand. For too long, the Lord has been calling us to depend on Him, trust Him, rely on Him. Luka suma 5:5 suma tolu, Jesus said, ask and keep on asking. E iai la le mena I fai upo e valu, fa mole molea Perry. Luka suma tasi fai upo e valu. O le meka o le shameless persistence. Fa mole molea. Te tauma. Sai atu ia te outou. E ulawa ina le tūlai o ia ma abatu ia te ia. Ona o ia o lana wō. Ai tūlai ma abatu mea ume mana o ai o ia. Ona o lana whaatau ana wani. Yeah. O le tala fo lelele. O le parable. It's a parable and fa o ngai Yesu. O le parable fo lelele fa o le tangata na sau. Wa le tu I fai tu o le fale o lana wō. E tala mai fa mai ngau mai o malo le valua pongo fia mose me fa I la ko ya mai la o le sala le wo mo ala le mer kan kala ku mai la ku fa mai la yo tu se fa mai ele iala mai ona o le fa pe o ia o la na wo ai na tu mai lunga ona ole tu I al tangata le. This is what the Lord wants. Keep on knocking and don't stop doing it. Shameless persistence. O kako, fie pupuia. Kasilo al kakalo ele kalile tua. Moero elisia so pe ia. La usile fie le tua ma fofau.
Ia nga ngofo ia la ia le o si le fia le tua lo ma pa fonga mai ele ai se me le si le fia le tua a wo umanga fa ka ki le tua la nga principle ko lo kuspa if mai ya ask and keep on asking mai ya knock and keep on knocking ya o le fa la vela ve al Samoa kasi lo le ask pe wa fiu vo le me vala au le ua le kalima ile tua. You keep on asking, you never know the kind of sao ile tua. Amen. Fai upa suma tasi. O ino lo ai le loto le mea lai le loto se fai kau mai la fa mo le mole perisos fai upa sutas. Mai ha? Oi se tamai ate o tau e avatu e ia ilo na tali se maa. Pe ao le mai se awitu. Yes. Pe ao le mai se ia. E avatu e ia te ia se ngata. Yes. Ai le o se ia. Fa fonga mai la o ko. Fa mai tala Yesu. Oi se kama e fai mai siona tali i le fia ai vaku e se ala. Oi se kama e fai mai oi se tama e manga o mai vaku e se ngaka. O kele lope fai mai Yesu ele ai se tangata mai lansa mai. Ele sili e alo o tau tama o le lang. O lo nau no loto na te avatu ia te oele anga pa i a fonga mai la o le winga la o le fitalinga la Yesu tau me te oe if you ask for the Holy Spirit you will get everything you so needed even if you don't mention it o le la wolo o tato ta mala i le langi o le makua i nau lava no na loto a mai me ka ke manga o ai awale fe metala tus bai oi se ka male a lofa ole a mana o mai lona tali i se me ai vatu i se ala ole ala ko ko ele ai kali mai ale atu e tato ta a ole kaimi male tali ele atu e pule ale atu i ala ia kaimi ala le me wa kala me ka ko ask and keep on asking. Yeah, okay, ask malo mindset lay. My God said, ele o ai se kamale alo foi o que vala algo que ia se me ai me se ala. Wo lo ala o le atua e alofa o le meo que ask inga que o mai. O le fa fi kauli le ka ko e kasi ale ask moelo. Vai o isa kan ko mai ela si le fia le atua. Vai, ola si le fia le tua. Ma o le wa ye principle la lo langi ka wa. Va mai. Ele fa mangu ya oe. Pe ele fa ya. Ai sia anga le fa mai le tua le kene se lusu malua ya pra. Mai ya ona ua e fa ya. O le mea lea o te fa manui. O le kala la le tua pra mai. Ona ua e fa ya. Ka ua ia ka ko malamai mo upor tu spa ia. Ja, the moment you move in action to do what God wants, it will be the moment the Lord will move. Ya ole alu lenga lu apelam, ngalu apelam, malonga kal kongunga, ole aso le o ke longa kali, ngalu. A ole mena tupu. Kusala o mai apelo amamono na tali le spiko le maunga o lunga. Ala el waku fo le provision le tu le spiko. Aga fonga mai so se kai me ke le fa finga le tu ole a ele me le fai ka ko. Ele fai ngo finga a ese silunga e fai ka a ele maunga. Kusala a apelo amamono na te le kele iva ai le mamo ele. Ala o kula uri ele longa ko le apelo ola fo longa mai mamo ele spiko. Ele no la o lunga kum le maunga. A ele na kulo mal provision. Wa ke fa vai vai. E on sa I kai me fainga ka sa varin. E loko kele kai me testa I kako. Langa e fainga fie. Au ke va ke a e lunga fa ka un fi ngalo le tu ala fo el waker provision le tu le tipiko. Vai e ai le testing period kako.
ele fa ho mai a mai ele a tole testing aqui o kusa male me e mafainga e handlinga a de vade te o fa manu yanga le tua ele lava pouco ko fale ke o kalanga malaki yo ele testing o ele ka ko testai o ele le pilioka le testa o sai le pilioka le o ke kele o jikanga ele lava no sa ia vai le lava no sa ia pela mo ia le ngai wang fale ko ngol me fa mai le ko ia pela mo le fa ngau me aso wakali I sako ya ole la volo sa lo ko me lo ko sa wi mo mo mala au ngal a ko mo me ska kama ya wa ai fusu anga fa nge ala pi mal fa ngau a isa la hai fusu ai o mal ke mi la fusu ai ko fa ko pe ka ko me ya wa manga o kele kali mai le ko e o kako ngoi fai me se le ka ngo fai ko pe si fa ngaki mai le kali le ko ela mele ko se o sa ia pe amole e ia le kai mi o ke wa ko ai ya la fa melo mo ko mai le ko ai ke mai le ko sa wi nga sa we mo ya nga fa o mo le ka mai ki ma ko le nga ya le u mo ko I ka ya o ko ke fa nga ki me le ya lo on sa I pe ya ka kali le li malang kai o ka ko le fiuro la va ka fa ka kali va ya la ka ko ye Australia ma ya Australia e va vengo o mai me le ko ya ke wala ku Australia ke le yo me ko o ba ngi kan ka ia ngo le sika yo o le sika le si ngali ba le pero ngali ko fo I mai New Zealand sa di ngame ale la va tu la ka le ko e pe ia se ma fo nga ku I se fai fe au se ai ka le sia ala ma ka le se role fe fe o fai mo oi la sa o role ka mo fai mo oi la unga luenga ton fai wa wea ka mo fa ku e pe a I o ko ke le jampo ma le ia la su la ma ko ia ka le mai fo ile ku le ai ma sa ask sa advice wa ia lo e fai le me lo via poco ia nga pakalu rona ia le nga kua I lo le kua ai mai mau pe anga fa pe ke ask for advice o le kala Solomon ku se fa o to fa mai ha mai don't go to war without many advices wa ke alo le se fa ku nga mo ia nga ia ma fo anga le mengali nga ku ka I lo pass. And there's a reason why God put leaders in front of you to help you, to guide you. Sin hinders prayers. Ole anga sala, fa la vela ukalo. Kasi la nga me, makwa ile fi ka kalo ali tsanga onga fi ola le anga sala. O pesa u su le me ola ola le anga sala. Isaiah 5:9 fai upalua mai wat your sins separate us from God. O tatou nga sala. O fai ma papu puni le vao I tatou ma le atua. Fa palangi ma your sins cut you off from God and He will turn away and will not listen to you anymore. Yeah. O ngala o le wa leipo ka ko le mele o le anga sala pe fo le mulilu o fai ka anga o ngoi o pipelo. No o le menga ku so le end result nga le mele ku pulo attitude. O fonga o le anga sala what is sin in the Bible? Sin is hata. Wo fa makala so o ala le mele. So sin is what? Missing the mark. A ko nga le ke fa pe mai. O lea o kele o murilua, o kele o whaikaanga, o kele o pipeno, o le wha vela. E kele o halu lea tua, e sele mea la ke whaakasafa ia. O le mea ngai ka o lea ngasala. Kusa la pe kele o murilua, kele o whaikaanga, ai kele o halu e whaifinga ngalo lea tua, e sele mea la e whaakasafa ia ila wa. O mea la ia ke alu whaakingo lau whaakasafa lea. Wa e whaakasafa lau halu, o mea la ia ke alu whaakingo lau whaakasafa, ila walu whaakasafa.
ole end result ngau lo fa sa. So the sin you committed out of your deviation is really the result of being deviated from the truth. Ava pe le fa mai su ka ko o sa ka u. Ya sa ole sa ka lu ke mo e le fa va. Alva mai. Ya o ke le ngau ke le pelo ke le o mun lu ke ai ke le o sa ka lu ese me na ke lu ngai. A ho mai la o me se la ye fai. Ole end result ngau lo deviation. Yeah. Mera le fa mai Yesu o le anga sala o lo missing the mark. So ka unga kele la le mele te tauna malama mai tatou. Ya e malama foi la o lo le alu le mea la e fai mai le atua ke alu e fai. Ma lo le usi kai le fina ngalo le atua. Ale ala fa mai ia o kele o ngau kele o mulinu kele ai kele o usi kai le fina ngalo le atua. Ala le mea kupu ya oi. O nga e committing alo la ia leo mea io or acts of sin is the result of your deviation. Yo kile lopo ko malama e ngai ngwe fa ia. Wa malama ka ko me le ko fa makala ku. Salamo tos fu fa upe fitu. Your favor, oh, the Lord made me secure as a mountain. Then you turn away from me and I was shattered. Fafonga mai. E ke liliu e se lo male akua. E anga melu lua me mo. Se fai kaunga mai fa sa moa di perisos. Le salamo tos fu fa upe fitu. Yo vai, o lo palava na e fatu mawina ile malo si o lo maunga. Wa eliu ese o pofonga ona o watu bale ai lea. Ngai ala fa sa moa le meanga. Liliu e se lo fonga le atua. O le ako aku vale le meso so. O le fa parangi fa le aka o le melo shattered wa lulu wina. Ele nga le lulu la a o lulu ko ka e. Wa la nga kupul menga fa mai. O le fa maoni o le atua wa mausa li ai oi. Ai ali le ese le atua was shattered meaning wa lulu ko e male pelepe. O le lulu e lulu e male pelepe. John 9:31. Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does his will, he hears him. God ne iwa fa upa toltas. So we loa ele fa fonga le atua I ang sala ai petai a matau se tasi le atua ma failo na fina ngalo na fa fonga mai ele o ia te ia. Se va mo le se ko fa kaule o ke le fa fonga le mai ya. O tato we loa ele fa fonga le atua I ang sala. Yes. Ai petai a matau se tasi le atua. Yes. O na ma failo na fina ngalo. Yeah. O na fa fonga mai ele o ia. O si tai ma failo na fina ngalo na ona fa fonga mai leo le. Apo mo le ki upo sepi upunga upo Yesu upunga. Ala le ko nga me wa pe o lo wola le nga sala mai ola le ma fau ai ka kalo le tu mai fa mo kalima le tu ele kalima le tu fa fe fa kalima le tu lo me le fa me so se ka nga ka ya bi ko e ola fa le lo ngola e va la awo tu le tu tali mai le tu ai le u si kai kan ka le tu fa non finga fa mai ya ka ka mai ya ele fa fonga mai oi. Yeah. The New Living Translation says, we know that God doesn't listen to sinners, but he is ready to hear those who worship him and do his will. You know what? Don't waste your time praying. You need to fix your sin first. Ale fix more fale kong. E loinga me ke loai le ka kaunga e ola I ka kaunga fix le mea nga.
Ko ke lo ko le se me mau le lalo lang. Yi ke di mai mau le kai. E ke o ki makanga maso sofa. Le se me mau le lalo lang. Ya ke o fo kanga ka ele o manga va fa ye me le. Mathew 5 fa po lusu to lusu ma fa. E tau me fa mole pe. Mathew 5 fu tonu lu fu fa. Sort things out before you approach God in prayers. Pai foi e te avatu lau taulanga i le fata fai taulanga. Na e manatua Tu le ye se me o lua. se mea e tinga ai o ia i ate oe. Nā tu uia i lea mea o lau taulanga i luma o le fata fai taulanga. Ai alu oe ia mua i whaalelei i lo uso. I le e sawai ma avatu lau taulanga. Kako prayer ministry. If we come to prayers, you know that things are not right with somebody. Sort it out. Sort it out. Sort out whalelei ngā mea ngai. Sa wina ia leo ki ngā ngai loa lewe. Sa unga o ongo ia le fonga kakalo ma e kauma whai e ia fonga kakalo. Ala ki wharong peo le avonga. Peo le amonga maal me le kaupe pero pakua la e. La e ki au le upanga whai mai. A e se me o ti ngā i lo uso ia oe. Ia la iskanka ia lang ki ngā. E leo se ki ngā ngā mafua ia oe. Ki ngā longa ia loko le anga malonga le loko le lei. Sometimes if pe nga ai fa pe la isi kan kan ke lo nga ti lipo dala o menga fa o ki nga le loko nga alwe fa sa nga alwe nga i fa sa fa ko senga ma yo fa ko senga o fa ngo fi ia al ko kero nga ko fa ma uru lunga le nga le fa ko esi so se kan ka le lo fa ko esi o ma o valo fa ma uru al me sia la pe o ele si amen. James 5:18. The earnest prayer of a righteous person has great power and produce great results. O le tatalo le tangata me o tua e hava mai o le makua I powerful la. Powerful. Ke lo me nga elinga ngoka wepe amaisika ka kanka wele ke lo inga hola la me o to me tatalo. Awa effective la prayer. And lastly, okay, le o loa po ko ko ma ko le tabernacle prayer po le mea wa kako le loa ko ya au ma ho te min kalongo tabernacle prayer ia nga ko fo if ale la prayer fo e lisi uma mai a mea ile ko kako prayer ma tangi ho le fa kai fa ko senga la u lo mo manga onga ia la wa ya wa ke le nga o le ke ngofa mo ma fa pe po le ha ele me o ko po ko manga ku e kako o le tabernacle prayer pe le o se si onga manga kua le tabernacle prayer. Yeah, le la lafta song in my rob. What is tabernacle prayer? Fa solo mai la ka ya. Le o ki kilo la no che fai mai la. Wala nga le me fo le ya practicing every day. Awala ki kilo no tra pa fa mkala. Yeah. To the altar. Yeah, we keep because I don't want to hear. I want people who practice tabernacle prayer every day. Yeah, Barry. Before entering the gates, you acknowledge the Holy Spirit. Yeah, and His ministry. Then enter the gates. Thanksgiving, outside through Thanksgiving, facing. Wash your hands, yeah. So wash that, clean ourselves, our hands before going to the holy place. Holy place. And in okay, in a holy place. Yeah. Or I make call with Tonga if you call a holy place. Thank for the menorah, the lights. The lights, yeah. Altar of incense. Pot of incense. And no, altar of incense. Altar of incense and potman.
And a table of showbread. Showbread, yeah. Then we go to the Holy of Holies. The rod of Aaron, the pot of manna, and the ark of the covenant. See, inside the ark. Okay. Well, for you to the because I know, I strongly believe a yaile awala faalo alo na aumayele tu ya Mose. Ele ngaka ya Mose, ele ngaka le whengenga kuai, e sau le whengenga fau le mele. The way kaki approaching the throne of grace. Remember, the throne of grace is where the throne of grace is the mercy seat. La me more the mercy seat. What do you get from the mercy seat? And the mercy seat, or the mercy seat. That's where God spoke to Moses. That's where God speaks to humanity. That's where the promises of God are. That's where the mercy of God is. That's where you present your petitions. When I understood it, every morning I will go before, because I strongly believe that there is a prescribed way. Now, to approaching. Now I record Congo la fiong pa ia le tu le awala. Ele ai se kanga kaole mafainga waku le mafo fau le mela elu no fo ali o le tu. Expect uma ka ko le tu e alu le mo le tu e ke alu le awala fa alo i le tu. Even though he's a very personal daddy and a personal God, we still have to honor and respect the way we present ourselves before the throne of grace. Leise so kako wa yoto pa wale mena fa Yesu wa maliu Yesu wa ve esere ia pupunyo le malu a le fa alo la walu le ngofari o le atua ele ave esea le melanga ele se kanka wa kule mafo fa le mele le holies of holies pa wala le mele wa mai ya ka ko venga fo wale ese ia pupunyo le malu wa umana ese la le pupunyo le malu le maliu Yesu ke wiso wa sailu wa ina wa te tanga ina o tato while we go in with confidence ole upulai ole confidence ele ofe mai olo walu le mafo fa o le mele ele mamalu le ko ole mela nga ke mafo fa o lo ko wia the way o ke alo ya unu moletu ole sila me o fia ya wia e mele ole o le tu o ke kolo mai ai o le ke to ke kau le holies of holies ele va pese me ole va pe fa mai le tu e kolo but your attitude lo mafo fa pia I cannot go there dishonorably. So in my mind, I'm thinking, approaching the throne of grace, I have to go with awe. I have to respect. And the way to do it is you get up in the morning, get on your knees. 1 hour is not enough. 1 hour on your knees is not enough. Please, over at the auto, great minds. We have great minds. Who believe that you have a great mind? We have great minds. But the reason because you're not keen to learn this, not keen to memorize it. You better memorize it. O mga mai le ko ya Mose le wala o mai e la na fa na yo na luma akel fa ya ke oi no le tua lo ona inga ia pa e sau le wala o mga prescribe ka ke o luma le tu
I studied the tabernacle and I really memorized every article. The gate, the altar, the basin, the holy place is where you find the menorah, the light that shines 24/7. I get all this revelation. I was praying the other morning, and you know when Jesus was crucified, and the Bible says that Jesus is the light. So they crucified Jesus, hoping to kill the light. Shine. But when they crucified Jesus, the light shined even more. And when they buried Jesus, Jesus is the light, they buried the light. But guess what happened? The light shined to the darkness of death and the darkness of the grave. And you know what? The grave has no hold on the light because the light is so powerful. And what happens to the grave? The grave exploded. But you know what? And so the light came out and shines to Samoan in 1830. The nation was founded on God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Then the light shines to the rest of the world. I care longer. Every single day, there are millions and millions of people turning to the Lord because the light is shining every single day. In Iran, millions and billions of people are now turning to the Lord because in the midst of the darkness in Iran, the light is shining and people are coming to the faith. Review the altar of incense. Revelation 5 verse 8. But when the Lord Jesus reached out to open a scroll, and the 4 pieces and 24 hours are bound before the throne of grace, holding a golden bowls full of incense, the prayers of the saints. Psalm 116 verse 1 and 2. David said, I love the Lord, for when I called for mercy, he bent down to listen to my prayers. Why you going to and then in the table of showbread, which is the provision of God. Lord, everything we have belongs to God. By mercy and by grace, He has provided for us because He is Jehovah Jireh. Daddy, look at what I have from mercy, from grace, from the right hand of my Father, the promises. Three colors of the veil. One is blue. What is blue mean? It means blue means heaven. Blue means healing. So the Lord Jesus came and died on a cross from heaven. He came from heaven, died on a cross, a very painful death. What for? To give us healing and restoration. For your stripes we are healed. Purple. What is purple means? Kingship. Jesus is the king. He is the king both God and man. And if I want to make the king who came and died on a cross, what for? To give you prosperity and wealth. King means wealth. King is rich. So he died as a king to give us prosperity and wealth. Scarlet red. What is scarlet red means? It's a sacrificial lamb of God. So the Lord Jesus came and died on a cross. What for? To give you the power of the Savior's atonement. What for? The only way you can approach the throne of grace. You are now approaching the mercy seat. What do you have to do there? That's when I say, thank you for your mercy, your grace, your goodness, your kindness, your favor, your goodwill. Thank you, Lord.
And then ola le si mela o kilkilo ye ola Ark of the Covenant, which is the law of God. The law is holy. That's when I say, Lord God, thank you for the law. I honor the law. I respect the law. Why? Because the law leads me to Jesus Christ. Rod of Aaron, what does that mean? It means leadership. Thank you, Lord, for your leadership. For you what? You guide me to the best pathways for my life. Pot of manna? What is pot of manna? Yeah, that's when you say, Lord, olale menga mayele tu olmanai. Olmanai ha, if fanga ai tangata. Olale me kupo le na Yesu ha e malia I lo loto. Lale si me fai le mana pot of manna na Yesu ha. Fatumuina le ngau I o tato wolang. That's when I say, Lord Jesus, only you can fill my emptiness. Thank you for your mercy. Promises. That's when I say, Lord, thank you for your promises. For you are not a man that will lie, nor the son of man that will change your mind. All that you promise, you also deliver. And that's when I say, thank you, Lord, for the promises. I stand on your faithfulness. Thank you for the promise of salvation. Thank you for the promise of forgiveness. Thank you for the promise of redemption. Thank you for the promise of mercy and grace. Thank you for the promise of redemption. Thank you for the promise of freedom and deliverance. Thank you for the promise of healing and restoration. Thank you for the promise of prosperity and wealth. That's when I say, Lord, I claim them all in the name of Jesus. That's when I begin to minister to the Lord. I can rush you, mga onga. That's when I say, Lord, I worship you. You're worthy of all the glory. Spend another half an hour ministering to the Lord, telling him how great he is. Yeah, Lord, na efetalai mai. Jeremiah 33 verse 3, you said, call upon my name, and I will answer. And I said, Lord, you said it, and I'm calling now. I it's the presence of the Lord. Say, Lord, I need your presence. Like Moses prayed, he said, Lord, don't send us from here if your presence doesn't come with us. That's when you say, Lord, I need your presence. Please, Daddy, show me the revelation of your word. When I read your word, show me revelation. Give me wisdom, knowledge, and understanding so I understand how to interpret your word. Make me the best communicator of your word. And I see the fear. Okay, Lord, if your constant need is or mere extent I tell you that would be better. I see the fear. But ask the Lord in mere extent yeah. Our Lord, there's so much we need to know. Invest into your mind. Invest into your mind. We all have great minds. But what is a single mailing a quick mind? Mind. I found Mrs. But invest. Or the best way to invest,
Read the Bible and fill your mind with the Bible. Before you know it, it's going to be phenomenal and fantastic. Yeah, tatou maftanga lea, ne fiafi whamanui tele le tuol tatou ai. And God bless. Yeah, lela te pēl tatou video.